थागतरी काय नजरबा मिंगोना पंद्रबता एमडी अबुल हसीम काय नजरबा ऑनरेबल एमएलए की पीएस वैदिबा काय नजरबा नंगासिगी थौरमसिगी वेलकम एड्रेस की रंबगी दमकत निंगसिंजरी मखा तारकपदा अखोगी थौरमसिगी keynote ang introductory speech nabagi namakta MD Helaluddin convener grand public discussion kay kunajariba mingway na pandarabada MD Helaluddin bumasigi keynote amati introductory speech nabagi namakta Assalamualaikum. Ngasi grand public discussion lilong na sinjaba disam sila sa tharagpa annual grand public discussion na sige dahil election diriba pwede nung naikay kung najariba lamdam sige niyam yungud ang moy na tharag diraba Wayan Transpan Honorable MLA Ilong Esi Loy na Ning Panba Pandava Dai election Diriba Dai member Kuling Mag Amadi Asim Ulabam discussion naman laita bana Haunaru Banai Dana Poli Kuling Magtagi Mafam Kaya Dagi Lengbi Raguna Kasi yasi ulama discussion nasi masarugabi no pai taraf no mampu ikai puno unta bagalwai na nya puno kim from the monjari grand public discussion how kiba 2017 ki election mai pa kraba matungda kendra gi oiba mifamama tha kuni ki kendra gi numit haigula date 15 da masang gumda tharak bani adubu 2018 ki December ki kendra ki miyam ki numit pangthok kadaba tantara mangadu pangthok raba aduga thangnaba tantara taruka miyam ki oiba apunba discussion oina pangthok si haiguna 2018 December की तांत्रा तरुक्त लिंगन की बात छापों की बात रूम लगा ग्रांड पब्लिक डिस्कशन दिलोंगी कमिटियां मनिहाय जुलमियां कुलुम की मफंदा आन बामक तदाई मची थम जगे अदुगा मचिना सही खुलेंगी दिशां चिला तो तथ हजार पलियां का किचु यारिं लो कहीं गन्ना पंखों रखो होने से दो ऑनरेबल एमएलए की मदिलाई बाकी वही बच्चे दुल के यहाँ नंबर मोएगा Hau ngarang tang kutha sida pangthok naba dai koi warrior dong jo kibani ikam na gau dana long sport association na sinba sahi ki oiba sport week ki closing ceremony taram badagi ngarang gosti pangthok ko ngamu khidraba ga ngasi tang kutha ma koi agwala vibana ron singi miyam kunamaki bye gani vyar galo nabatanja Asyum bata zasi damiyam kuning mata masing meeting sin dana bawa kan kaujabni ado 2022 lan jim kibdi adaba ya really wala pangpora panina 2021 ya loi budu midasida ngasi ya simuloba miyam loi bakhan na inaba aduga honor vele na bahut kar ngai mamang dagina karagla phabuda hauji phabuda tawhiriba tawhiduriba tawhidaba kaya puno masigi madang da miyam puno magna khangbi daba mayam khajawrak bani adu bawjiti social media ki matamina hailing bahai ba phege account pai ba kaya amana bangang ba adu makoi gum bagi wa sindu miyam dasati na draga sate hai bado ngasi ki timbiri ba miyam sira sati ne phege account ka na ba laite hai bede maramagna grand public discussion की convener मोइना आई लगे लगी जो हम जरिंग मधी
फेक एकाउंट की खुथांगदा कनाबु पोंगाई हाइबा पंगांग नांगबा मसिगुंबा से खोगी मनुंगदगी करिगुंबा तौबो यावरमसु मसिदि तौदरबा असेंबा चुम इसागे अकाउंट दा थेंगनबो ngambado निपा खोये लौसी अदुमाइना तौरगा थेंगनसे खोइनो ngasiगी wangang bigidabo ngang moy kaya mani matamgi tajagi khudong sadaba kaya ma laibana maram oiraga dembi rakpa paitna punama misal sinna mapuna pusi thambirabadi miyam ge hona zamanduna miyam gi minung siduna amuga nawana bane mele go bilong assembly constituency de gi elect of biduna miyam gi seva mapung phan biduna lagadur 2022 da so makal matel kaya gi miyam am phagu kidriba adu lambi thong chapatpa manam punaya magi miendu yemu amba honorable MLA mohen binya puno gi minung chipuna makto honorable MLA de thambi wai ne boloyana ayu wanga ngosibata ngizati asina gete gyo Agachari kai najarba AMD Halawin convener grand public discussion ngasigi horomosigi keynote amadi introductory speech division pagitamakta duga aikoina makha taba wangang waisin kautok sa dringeda kari wafung kradang paige sindalam dari wasin market di thamjage ngasigi wangang loisin ngasi yamna magun laiba yamna kai khaningai oiba ngakani masin ngasi khara yame aduna aikoidi magrib pinomangda loiba ngamuni haiba thagate adubu khara khajik tension biraga mayam gi khudong sabu yemina ba imai bel salishu yawi banina khara khajik tension biraga aikoina tension dio haiduna kagumba haijara laga di mabi datang kuibu tabi raga kaga tension biraga bensin dari yaraga di milik tara phabu ki manungda wangang loisna loisin biraga nasibi informasi mapung phaba madi wangang loisin koina khagat chani puna ma si busu nga ko phangan bagi khudong sabu pibi haiduna noruna ninsin jabaga loina mathang kauha chage kai khunajari ba MD Shakir Ahmad makha lekai degi hana atopa candidate singi yam nakna chanminaramba adu hojikti khoige honorable MLA gi thabak thawong amadi miyam punna chaminanin bagi wakal asumba laibasida puning chinchin bilaktuna khoiga loina nanga siti chanminaraba dumlaba kai khunajari ba MD Shakir Ahmad makha lekai degi lengbi rapubu ngasigi Masigi matang taba wangang loin woina wangang bina bagi namak tekau kacari bayang aho baku bang apa loina na kai kunaja di bayan di Shakir Ahmad pu terang no ofisi. Thank you.